Следующего, они там обжигают, обваривают. А рыбы сегодня такие. Так, стоять не буду. Ama minaret olsa Sandalyelerine koyduk amca dedim. Akmecit rayonunun eski saray kasabasına hoş geldiniz. Nasıl otursana? Bunda kurban kesim, dağıtım programı geçirilecek. Neem op grootheden. Ja. Allahu Ekber ve lillahil hamd. İcap edersiniz. Mesela kameraya giriyoruz abi. Buyur amcam. Kurban getirdik. Bayram mübarek olsun. Allah razı olsun size bu ne? Anay bayram mübarek olsun. Bir gece çay var. Allah bayram mübarek olsun. Sağ olun babam. Следующего, они там обжигают, обваривают.